8 sebab anxiety hampa susah nak sembuh dan berulang-ulang. Nombor 1, hampa tak tahu dan tak kenal sebenarnya simptom sakit yang hampa alami tu adalah simptom anxiety. Ingatkan sakit lain. Itu macam mana nak sembuh? Nombor 2, hampa tak dapat diagnosis penyakit yang betul. Bagi diagnosis yang salah, ubat tu pun tak berkesan lah. Wrong diagnosis, wrong treatment, memang anxiety takkan hilang. Nombor 3, hampa tak percaya bila orang cakap hampa ada anxiety, hampa tak percaya. Tak percaya tak boleh sembuh. Nombor 4, hampa tak terima kenyataan hampa ada anxiety. Denial, reject, tak terima kenyataan, tak berdamai dengan takdir dan anxiety. Macam mana nak sembuh? Nombor 5, hampa tak ada plan dan tak ready. Macam mana nak kawal anxiety tu bila dia datang? No plan and tak ready, memang menggelumpuk lah. Yang keenam, hampa tak sibuk sangat. Bila hampa tak sibuk, otak hampa selalu duduk teringat pasal badan. Hampa tak fokus dengan kerja ke depan. Jadi bila lagi lama hampa duduk fokus kat badan, lagilah hampa rasa sakit dan sakit dan sakit. Yang ketujuh, trigger, punca stres masih lagi bermain dalam hidup hampa, tak hilang-hilang. Bila trigger tu duduk main hari-hari, jadi simptom anxiety tu main hari-hari lah. Kita kena prevent the trigger, baru boleh hilang. Nombor 8, mulut hampa selalu cakap yang tak elok. Otak hampa selalu ingat tak elok. Tak boleh, risau, takut, bimbang, panik, sakit, lenguh, lemah, tak mampu. Jadi bila selalu cakap yang negatif, maka dia akan menjadi makin negatif lah. Otak tu control your body. Sebab tu makin lama makin teruk hampa tak positif, asyik negatif saja. Faham tak? Assalamualaikum.